Yabona Mawulisa Mahle, le nto yena ongalidifendi iqhawe manje, silithwala iqhawe manje singazuthi manje liyayidifenda lona yabo kule ngoma yale-Africa Unite. Kanjalo nangapha-ke manje-ke umfowakhuba hhayi cha uyifakile enyameni la kamnandi, kodwa umdlalo omuhle wawunjenako umdlalo bafethu. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Ingoma yamthandeni yeBafana Bafana i-Africa Unite sithole ukuhlekwa kanye nokugxekwa kakhulu emva kokuthi omunye wabafowethu laphayana ku-TikTok enze ivideo eyihleka ingoma, ehleka nayo ipost yakhe-ke umthandeni lapho khona eyidifenda khona, ekhuluma ngayo-ke ingoma lena yeBafana Bafana, esho kona ukuthi ingoma yakhe yona leyo yeBafana Bafana bekuyingoma ye-project, which means ingoma vele abekhokheli ukuthi ayenza kuyona ingoma ayiqambele njengoba ethanda efana nabo oGucci nazo zonke ezinye iy'ngoma zakhe. Kwangagcina lapho-ke kwavela nepost yakhe uKhuzani ehleka ethi mezikunetha kumaskandi ubuthula ungalibele uzidefend. Iyona-ke inkulumo leyo-ke lapho isuka khona-ke. Sike simlalele ukuthi uthini kahle kahle lo mlisa lo. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze phela ungeke uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Ashone khona ngingamosheli isikhathi sakho. Ake ngenze into kuthiwa ubani udisclaimer kuqala. Le poster ayicreate-wanga yimi kanje, kodwa ama-poster akhona lawo yabo emaqhaweni ethu esiwathandayo. Yabona Mawulisa Mahle, le nto yena ongalidifendi iqhawe manje, silithwala iqhawe manje singazuthi manje liyayidifenda lona yabo kule ngoma yale-Africa Unite. Kanjalo nangapha-ke manje-ke umfowakhuba hhayi cha uyifakile enyameni la kamnandi, kodwa umdlalo omuhle wawunjenako umdlalo bafethu wasekuqaleni. Sawona-ke njengabalandeli, kodwa nje wawumnandi kanje umdlalo ukuthi cha uma yidifenda omunye ngapha sikubonise ukuthi cha kahle kahle uyadifenda. Kodwa cha nami ake ngidifende ngokwami. Yabo ingoma yeqhawe inzima, imnandi bafethu, ngeke ngiqamba amanga, imnandi. Iyona nje esuke yasigaxelisa kule ngoma le. Iqhawe iy'nkulumo lazenza nje, kanti isizwe ngampela besimaxhapheshu sithi abahambe laveza qhamuka nesihloko sithi Africa Unite. Abantu abaningi lo Unite lona osuke wabenza le ngoma kwangathi manje abasayizwa kahle yabo. Nabakhona la eWulisi engibaziyo impela nje bacasule lo Unite. Ingoma imnandi yona ikhuluma ngo-Unite, ikhuluma ngeBafana Bafana. Ngathi yabheda esihlokweni kuthiwa Unite, kodwa cha ingoma emnandi. Ngiyadefenda bafethu, into engizoyenza ngoba manje ziyakhala khona ukuziba akusizi. Okay-ke guys-ke nimzwile-ke ekhala ngokuthi-ke nje hayi ingoma ngazuthi iyabheda esihlokweni, but-ke wena-ke commenta down below-na-ke ukuthi wena uyibona kanjani le ndaba, engabe uyavumelana nalokho. Abanye bathi vele-ke ingoma nje vele iyabhora sidalo, hhayi nje ngoba ibheda esihlokweni. Wena-ke yenza kulula-ke commenta down below wena umbono wakho ukuthi wena ucabangani ngalo lolu daba. But-ke siyivala la ividiyo namhlanje, siyibeka onqi. I really hope uzoyenjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed, make sure ukuthi uyismasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button, and mina ngizoqhubeka njalo ngik-update ngezinto ezenzakalayo ney'trendayo, and I will see you in the next video. Bye.